tunin tutorial kan bolkinin tunia vet diu chu hi ale Photoshop ma panel background idi ki siam ka sim sa umin cha ko na ji vet diu hi hoya ta set ta 1 2 3 4 bon in hong out in ban ni chan beu de okay 1 chila hi ha bol dan ga azin fill gradient new layer and merge draw with lasso tool in lasso spelling di lo hin na chi ta bang background hi sim dio hin control 0 to fit to screen hin ale so hi high zo tin group mode te man lo na din banin new layer fill with dark to hin chi gradient fill hote gradient overlay china ding hin gradient overlay a chewla la hin chi setting hin nom size ai ta yom hin yoni khel dio hin basic multiply normal apayote aban la chlen reflect omin yon radial lautin lang khat ning hi white hi sa utin lang khat ni chilang hi dark deugin chele lang khat ning white sa lehan chi hung so de tai silaya arul chu hin la do ing ting koyotin ga veji ji lehan fill gradient adin gradient fill tawin a khat nei chai ta na ni na hin new layer and merge new layer law de khat layer khat la den chila hin a ki ji lawa layer la hi brush in new khat a ki het na thading ki tele layer te ni a ki zep na dingin dark de wa pen otin hard wale na ti me te kho hen na ti slide ka ai pen ot ban le opacity su niam dio head o zep loading opacity chan ko ya izo le siap sim pha le mo the na ding ta le merge atin merge ni le right click ani ya pe select merge ka tua hi draw with lasso tool draw ti siap i de zo khat zo ga biao te siap chi na i de draw de hi chi hong so do de hi din layer ro zo hi chi tam chi lasso tool lao tin tai ka draw de siap hi predefine on i de ji the in na chla ka chi ding blur average blur chi ti na chi hon tan che control deselect to control d here ale shape hi ken ka de dia ka sim di tai chla ya hoin te ka ti dan na hi chi ta pa mo le ti la filter la hi chi ka bo ha jing ke dem blur chi a average to ha ding chi a chu chla ya hi action i bol nu kha pen la he ji hin je control f hin che ho kame le tai to ai shortcut kan man de tai chile khu ka bol ta lowa alt to control to f na shape chom na ni tai chila he aning a shape hi akimet le avet na le hin ja kimet sa go ding hin ai the chana na se control f si dim se na nangin na de dan na chila ya hina bol de tain isi chana boarding ti che lawa hi jin nangin na na design chu ta bang hin te ni ti dan na bol ki chai jing le tai anob le lin ta na bol no le niau cha chila hi lang pia aning thum ne ya ka bol hin nangin na noble aning som niau na bol hin sin nom pon je cha nang de dan na che hin na feel sa nom la le abona
adim se na background yo se field in ti on nang thu ai lawa aning khat bo to ka bol na ka bo hi chi ka bo hi ding na ti on nang thu hi tai si cha rule hi ma cham lo hi jin sorry control data this select si so hina ball dan na ball dan cha izo ai ga bolu brass ai po vom na ho so I ball phat len ki ha hi hin na se bi ki ha mu hin chi ya chu ki ball hin chi chu khat na ta ni chan chan ga ta na ball dan ki no mo hin bo gen chi close ho tin ha ba na ani na ni hi che hi in che click le khat hin thil tam ta ki su tua ki ball hin na che layer hi ja nam khat ma hin chi hai zo tin chi ta bang khoi ball de first pen in che ki hi na ball dan che yong le ball mo di oi point ma sa pen in chi hinang in nan op le niaw sana na si ma zo la na kai le the I pi jong le chi sai sang a lin be plo jin ve khat ball in ball wa ta control plus minus is size su le su niaw na hi lin be se na chi feel out in gradient I feel dio hin lang khat ning aning I khat som de bin siam out in kilang de bin aning lang so hi ale white chat lo bin them cha khat nung che dio tin na ji cho sila hin lang hin chi lewan pan tin langa chui thamong le them cha khat aning no ding ji in gradient sorry sila check tin la linear hi chi reflected ti on khel lewan so le la 90 degree hi 0 I here le left right corner then left le right hi white hong su ding hin ja cha aning ho hong mang jin jen de hin siding chi de yo hin kharis chi hi I copy wa ban nei cha ps di we tai to ai aning chung le noi ho ke to ding che don be se po ding ji chi zo le ball tu the jin to ai ball hi or ka me a chu ko chi le chi or ka me phat le za chu min na che ho tai ka kai phe de a ba na ka kwai de tai ka ball pe ding a hin short cut ne head dan dan na ball the he na na le cho tho so chang na copy a na kai phe a yong le I thâu hin chi nang thiệp na dan dan na ball le tan tin feel le feel ga feel so tin sila hi banner ki ti phat le niaw chana ke print lo ya niaw chana su hiela yong le a ki print phat le hoi mo the heo le mier se the ya cha ki su chana na bo le ngai ding in a hi corner arrangement ho boi bi be se ngai nai point tu hin niaw chat on pharin ni laute full view in chiao tin control 0 to hai arrangement ni bol na dio hin bon I select dio aban da chung na hin chi alignment he chele center align horizontal center atin che vertical in vertical pa ka click le line khana hong ki ting to we tain anoi lang khu ga su to ni chung lang ke to na ma ki to chan hom thawin na to ti le cha he tai nga dio he tai tu hin se bon in ka select de ka group de he ji chu he group lo le up one by one a khel le cha ding ji sina normal le convert to smart object yong na ga bol thein convert to smart object I phat le ipi ha a dai chen na chi opacity na is unium le si vele chen tu in thil cha thu chang ki ji le mu ha jeb ding a hin
opacity them khat isu down le anu ya ho white hi ja na anu ya he white ma hi white background hi black hi sa le han copy khalau tin black ga si mu te black hi ale sorry opacity hi white pa achung pen pa tuai ka su hi khala ka su chila opacity ka su hom chana dak che in black pa kala ra white hi le opacity hi ka su hom chana white che hi in na suppose green coiling chi he green khel go te green coiling green ga feel open green coiling opacity hi background opacity hi suniam la green de hi na ai long hole chi jong chi lo wa chi jong hi nangin gradient na feel a anoi nung pa hi color za chom na koi the in chila in pink te omen chi anoi a color na khel lai chana ai chiong ki khel de ye chala opacity full la hi full ana koi lo le na chiong cha trick kha hi background sim na chi so ni na hi in athum na chi a body dana kizin add new layer and pen continue na I sim sawe hai jotin abanin it's ga bolo de black ga ping e kim mozing dingin aban banai chi dio hin ama sa pen in layer khat la de tin na layer new layer la ding ban le pen with different color green of pen hote okay pen ti la brush a pen de hin na chilang opacity check ngai jin nano ma le zo le opacity su mang the isu thom theu jong hi jin hitin mo pen yeng te aban le layer khat kala ki ding re na ka pen de chilang ni aban le layer khat kala ki ding blue up pen ni chung la ni ban layer khat kala ki ding pia pen de ham yellow up pen ni ha ki pen so tai ale cho chang group ki ni group ma thia ho ka bol khat khana ka bol le nom lo zen sin na tu a hi te ka no thu chang line koi la blue lang ki ha mu ta lo cho chi a cho opacity hi ngai cha in ho chi tham khat ka su lo hai lom khal le chila hin chin lang achung lang hen filter la hen filter la chin lang blur la nanom nom na si khat thein na rasen blur he ha pe la chen hama ho akala lo hi pe chilai kitchen ka hi hui khat deu de hin so cha tu ai khat bo ka pi ja chu ki he do lo hin group ka bol pen hi ka pi ding hin na ni ham ta hi the lo le be ja the lam ti le khat hi lo je hin chi convert to smart object ti le chan smart object hi zo le na ka khel thei ki da chilai double click le chan chilang ai chom yang so le cho ai to tho bin na convert smart object chu city lo chilai na khela le chilanga main pai ka ki khel de smart object hi tain filter la ka chiring blur curves blur je ak blur phana hai belejen je ko kala lo ak kitchen ka ho cho atila je che hin na blur le bol phano le hi tai ak kitchen ka ke do la tai mang hin siphat la chen lai adjust chilai ai ni chip the to tile thu chang ki ho cho ki ha mo chom lo wa ki bong ta ki mo the de chi cho thum na hetan hi chi cho hetain alina sin design ya khari bia shape circle to rectangular ki bola hi ga group mo tin hai da ale chia hin ball jeng open
chu ki ji lo ham bol dan ha ji poi na pi la shape khat lau tin te hi ding a hi control 0 fit the screen chilang hin sulin deu lang chilaya hi chi na mu deu hin chila hi me na al sung lang zo na ikele aning kho hung rang hi yam ta chi chu na mu lo wa le window na chi ding property ka click le chan ki click sai ya kya chu mang hin property chi hung do ding hin chilaya hi na pi the hin na chilai around ding ai chilai hi tin to la chan chi na ki click lo le click in lo le chan bon chan kya ki pe ki chai hi we ham tia property chi ke no ten chi aning hi na ki pe color chum phat na ki pe me the apong le default laum ji nom le chilai we click la non ngai tin ban la copy khat bolo tin or kame ha ka kai le copy hum ngai size hi solin deu ten tilangin chilai hi azom dan di ki tapon si chun them khat kai be kit lang na tai ding hi ban la niau pa khat ka copy ding halin pa khat to hiti hin li ka sim le kilom ma sa na so hi angor to re tain e man design ni de dan danin ga golot chipa san sa utin hiti he bong le to tin abana chu circle yang ka ko ya bangin na circle yang mele saka circle sim tin shift me a man la de abanin khat ball be ke no tin hello le so he copy the hin na copy a na su le the hin hello le alin te ni a ko yo te tu okay hi de ta bon select home tin group level group mode in ning langa ka su koi hi in hiti line koi han abanin control j me leng copy hin na copy kharum hin na chungai che itilanga ka koi no ma hin se he langa koi la le noi langa ka koi pen chu circle shift ka me loom ding se copy lau tin align ha boi pi be lo ding in ji chu so le isu to dio hin ye pentil na hiya le eta na ga ke jo wa hi e kai niao jo wa chung langa ji tik hi ke la do lo le copy the lo na hichi resize na bo si la hen shift me ji le chen aji chu shift na me lo la zom deng nu hong lo the hi ji copy phala all me ding aban la kai click and drag la hi chen hinga de le bona ka select ding achung langa chi pe ni click le line khana cho chen hi group kining ting smart object so nge ji smart object nge lo wala ki kai le na ki su set he ji hi jin che chung pe na ko koi ding control je jong ko bo the lo le or come here click and drag jong ko bo the chi one it di shift come here le shift come here ka drag ka rotate le 45 fa bi ka inga ding ba la 90 a chi chu ka de hi chi a shift come here le tun cho yo si select mo tin opacity here lo te opacity here le ki mo be lo wa ta on the na yam tia chi chu I de hi lo wa opacity zo isu sang a background yong khel the hian background yellow shape min bol lang opacity su niam hi jong lang jo ki mutalaw na yellow chu tham khat deu de hong ki mo deu
งั้นออกมาเลยล็อกกินเอาเต็มbackgroundสินั่งเอาบอลได้ด่านจะนั่งเดียดด่านให้ตาน่าจะเล่าให้smart object น่ะสัวอาบันเลย light shadow ของเราก็ปิดเทนะ shadow ของเราหัดเปลี่ยนเสร็จเลยโอ้เลยหอยเราได้เห็นสิจะไล่ normal อินก็เห็นลังจะลังเห็น opacity สุดหอมเลยจันนะ blur ด่านนะไม่ตายเห็นเลยจะเอาตัวมองมองจีcopy paste นะบอร์ดให้นี่ตายนักลิงอาบันเลยนี่ตายนะบอลเลยdirect หาเจียงเด็กนะที่จะนั่งถูๆที่จะลีน่าหินงานน่ะจะเหี่ยเลยจี background ให้ merge เดียหินนะจะกระตุ้นสุดเลยก็ให้ลุดกันจี background ให้เวลจุนอันนี้ง่ายให้ตาให้เดียหินกี่เหี้ยหินจี merge ก็โนหินนะจีให้ติลังอินบอลเอาตินเดี๋ยวกันจีอันนี้อันนู้นนุ่งปางกิมบุดิ้งอันนู้นนุ่งปางกิมบุดิ้งที่เห็นจีlayer mask ละเลยจังบันเดจีก็คลิกอินลังbasic เอามาสานอมจุนน่าจะเที่ยงเห็นจีเล่นคลิกอินลัง drag shift เมนลังน่ะจุงลงอันนี้นะกิมุตาจะละให้blend อะไรเห็นอันนี้หอนไอ้จู่กิจมุเปียนจะกิมุตาละว่าฮัตตาสุดมั้งเหรอสุด blending background บอกนะง่ายข้อตาขัดจงจะกันแล้วสัตย์ไทยทุนใหญ่บอกน้องโม background banner background บอกได้ดันเสียนาวิจันจุหินตินเฮ็ดน้องโมเลย comment section เอาอินดอทให้จ่อย